kuwapokea kwa shangwe na vigelegele. Wandugu viongozi ambao mmekuja muna waongoza ili kundi la kanisa letu la Waadventiste, tunabashimiye cyane mudahengeshanya. Tunawashukuru sana kwa maana mumejisumbua, lakini mkaona ni vema mpate kuja kutuona sisi wakimbizi hapa kambini. Sasa kwa hiyo tunaweza tukawapigia makofi sana tena sana. Tunashimira ishengero y'Abadventiste. Tunashukuru kwa kanisa la Adventiste 7e jour ukuntu baje kudufasha kutuba Cibitoke, zone Cibitoke, kwa jinsi ambavyo amekuja kutusaidia hapa kuzone ya Cibitoke, mulima wa Cibitoki. Hari abantu bahunze twakiriye bave mu gihugu kibanyi cha Kongo. Kuna wandugu ambao walikimbia, walitoka katika nchi ya Kongo. Ubu bari mu kibazo kitoroshe c'amagwara, inzara. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo umugenzi w'ukuri cyangwa inshuti y'ukuri uzoyibonera mu magumi. Hivyo katika hali ngumu sana ya magonjwa na njala, neno la Mungu linasema hivi, rafiki wa ukweli utamujua wakati wa shida. Si ndio? Ndio kabisa. Rero nta byinshi mfise atari jewe kubashimira mu kibanza cha chef de zone kuko yafatiriwe n'andi mabanga, nukubashimira cyane ukuntu mukora mudahengeshanya kugira ngo umuntu azahembegwe icyo yakoze. Nico gituma rero turiko turabashimira aho mugejeje. Hana mengi ya kusema, lakini kwa niaba ya chef de zone ambaye haiko hapa iko representer na yeye, ni kushukuru tu kwa kanisa kwa jambo hili la umoja na ushirika ambalo wamefanya. Hanyuma rero ndabasabe ukomera amashi aba bashitsi bahira, hanyuma badutekururire agaseke. Anaomba kupiga makofi kwa ndugu zetu. Dusabe rero indongozi yajirongo irihanga ryatugende uno munsi kugira ngo nawe adutekurire agaseke kimena mutemere kuri uno munsi. Akaba ari pasiteri, nkaba ndangije ndabashimira cyane, murakoze umwami Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Na mbere tubambuye kubaramutsa. Mwanzo ya mambo yote anatoa kwanza salamu kwa watu wote. Bega mwabyutse? Je, mmeamka salama? Ndio. Abamubona rero baje kubagerako. Hawa ambao mnaona walikuja kutuona ni ishengero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Ni wapendwa kutoka kanisa la Adventiste du 7e jour. Baha mu Cibitoki. Hapa mu province ya Cibitoki. Bafadikanije hamwe ni na Kagimbu. Wako pamoja na wengine wa ndugu Kagimbu, hamwe n'abandi bavuye mu Kiramira, na wengine ambao wametoka Kiramira. Abo bizera bose, hao waamini wote baje kugera kuri bene wabo muri kino kibanza. Walifika hapa kuja kuona ndugu zao ambao wako hapa muka. Turazi neza ubuzima murimo, wanajua vizuri hali ambayo tunaishi. Nico gituma babazaniye ibifungurwa bikeya ngo mubyakirane n'umutima. Ndio maana walikuja na hii chakula kidogo, lakini muipokee kwa roho moya. Ndabasabe rero babene wacu muri hano. Anaomba kwa ndugu zetu ambao mko hapa, ibi twabazaniye mubyakirane n'umutima ukunze. Hii chakula ambayo umetuletea tuipokee na roho ya umoja, ya upendo. Kandi murazi ko twabasezeraniye ko tuzogaruka. Tena najua kwa mnakumbuka kama pako ahadi ambayo tulikuwa tunatoa kama tutarudia tena. None rero twaje. Njoo sasa leo tumefika. Rero tubasabe. Sasa tunawaomba kugira ngo mube
umuntu umwe kandi mugira ibyizigiro buno buzima murimwe muzobuvamwo. Kusema muwe na umoja na kuwa na imani ya kwamba haya maisha muko ndani siku moja yatatoka na tutarudia maisha kama ya kawaida. Imani bafashe kandi bazigame mu izina rya Yesu. Amen. Witeka n'umubaho wacu turi kumwe hano. Hapa tuko na mwingine mheshimiwa ambaye tuko pamoja. Nawe reka tumwe akajambo. Acha naye tumpe neno. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Abo twagendeye ntituriko turababona muri he? Wale ambao wamekuja pamoja mbona hamuonekani, mko wapi? Tia maboko juu. Mpandishe mikono juu. Mtie mikono juu na mpige migelengele. Amaboko amashi. Tunataka tuwaone msimame hapa mbele zetu wenye tumekuja kutizama. Wapendwa ambao wamekuja kutizama, wa refugee, muonekane, mnyoshe mikono juu, muonekane, muonyeshe mikono juu. Wakina mama na wadada, wakina mama na wadada. Wa mama na wadada mpandishe mikono juu. Wanaume. Yesu na haki chuba hilo. Amen. Yesu na shimwe kandi. Kama jinsi mumesikia, umushinga mateka yatowe ngaha mwikomine yacu ya Rugombo. Huyu ni msimamizi ambaye amechaguliwa hapa mkomine ya Rugombo. Inara ya Cibitoki. Hapa katika bara la Cibitoki. Hama nkuko umukuru w'ishengero Yakubaho wacu pasiteri yamaze kubivuga. Kama jinsi kiongozi pasiteri amekwisha kuzungumza, iri ni shengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Ili ni kanisa la Abadventiste wa siku ya 7. Intara mvugabutumwa ya Cibitoki. Katika eneo la Cibitoki. Twifatikanije na Kiramira. Wanashindikizana pamoja na Kiramira. Na Kagimbu. Na wengine kutoka katika Kagimbu. Muko mwavyumvise rero yamaze kubishikiriza mu ijambo. Kama jinsi mumesikia amekwisha kuambia katika neno, guhunga ni ikintu kitari ciza ku buzima bw'umuntu kandi guhunga birababaza. Kukimbia haiko jambo rahisi na haiko neno la kupendeza kwa maisha ya binadamu. Ni kitu kishika umuntu atagishaka kandi atacifuza. Ni kitu ambacho kinakuja kama dharura, mtu akuwa anakitegemea na akuwa anajua kama kitatokea. Ni kitu kisubiza nyuma ubuzima bw'abantu. Ni jambo ambalo linarudisha nyuma maisha ya binadamu. Muko muriko murabibona benshi baragwara. Kama jinsi mko mnaona wengi wako wanagonjwa, abandi bagahura n'ibibazo bitandukanye, na wengine wakakutwa na matatizo mengi tofauti. Muko rero twebwe twaje hano nk'abizera b'Abadventiste. Kama jinsi sisi ambao tumefika hapa kama vile waamini wa Adventiste, wagira tubahamagarire gusenga. Tunataka tuwaombe kuomba. Natwe turiko turabasengera. Na sisi tuko tunawaombea. Basengera natwe twisengera. Tunawaombea na sisi pia tunajiombea. Imani tanga mahoro, itanga nama musigare mnasara. Bwana wetu atoe amani ili kila mmoja arudie tena katika nyumba yake. Yesu na hamdi cyubahiro. Amen. Mama, icyo nakiranga babwire nkuko mwabibonye. Jambo ambalo alitafuta kuambia kama jinsi mnaviona. Shengera ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Kanisa la Abadventiste ya siku ya 7. Tusanzwe dufise umutima w'urukundo. Tunakuwaka na roho ya upendo. Umutima w'urukundo rero tufise ni turiko turagaragaza hano imbere yanyu na munsi. Roho ya upendo ambao tuko nayo ndio yetu tuko tunaonesha hapa mbele yenu kwa siku ya leo. Abatemanye twabazaniye murakashime. Aka kakitu ambacho tumewaletea mpate kufurahia. Ngavuye ku mutima. Bilitoka katika moyo. Ama ikindi nacho nagira nsabe abavyeyi muri ngaha mwahunze. Lingine ambalo la kuambia wazazi ambao mko hapa waliokimbia. Abakobwa mwese muri ngaha mwahunze. Mabinti ambao mko hapa mmekimbia. Barahunze
bize natwe naho twari tukiri abana hari ibyo twabona twari dufise ubwenge. Tulikimbiaga na si alitaka tulikuwa tungali wadogo, lakini tulikuwa tushakuwa na kaakili. Twagira tubasabe tugende tubahanuye mugire indero namwe muri mu buhungiro. Alitaka kuomba kwenye muko popote pale mulipo, hata kama mko katika hali ya ukimbiza, lakini muwe na adabu. Umugore yubaha umugabo bagendanye, mwanamke amheshimu bwana ambaye wako naye, n'umugabo akunda umugore wiwe bagendanye, na mwanaume aheshimu mwanamke ambaye wako pamoja. Bishasha mwaje kubona mu Cibitoke byo kusambura ingo zanyu. Hakuna mapya yenye mulikeno mu Cibitoke akubomola mabunyumba yenu. Hama bakobwa namwe mwitonde, wabinti na nyinyi mujitulize. Turazi yuko bigoye, ushobora kuvuga ngo urashonje nguje kwisumamwa, ariko siko bimeze. Tunajua kama hali iko ngumu, utaweza kusikia njala na ukapenda kusema acha nitafute kijana matanisaidia, lakini uende kwa utaratibu. Benshi bahora batwara maja, wengi wanakuwa wanapokea mimba ya dharura, abandi bakagira imyifato mibi, wengine wakamata mwenendo mubaya, n'abamama nuko nyene, na wamama nabo ni hivyo hivyo. Ivyo twagira tubasabe rero nuko mwabihagarika. Hiyo ndio ombi tunapaswa kuwaomba, muachane na hali hiyo mbaya, mubandanye musenga, mukaze sana kwa maombi. Natwe turiko turabasengera, na sisi tuko tunawaombea, kandi Yesu azovuga ijambo rimwe gusa natwe turyoherwe. Na kwa imani Yesu siku moja atasema neno na sisi roho zetu zitafurahi. Yesu nabahezagire. Bwana Yesu asifiwe sana. Murakoze cyane. Kwa hiyo unisikilize Pasteri, sikiliza wakimbizi, mnielewe vizuri. Mkurugenzi pamoja na Pasteri wanasema mkurugenzi pamoja na pasta wanataka kufungula kazi ya kugawa chakula. Neno la shukrani kutoka kwa president wa kamp. Mimi kama vile mimi nasimama hapa, jewe huku numbona mpaka Tengaha, mimi ndio president wa kamp. Ni jewe ndongo ya ikambi muungizi bangaha. Ego Cibitoke zone. Hapo Cibitoke zone. Mimi sina kitu ya kuwapatia. Jewe na kinaki mfanya kuwaeleza. Wala warefugee wote mliko hapa wanakuwa ngaha na kinaki mfanya kuwaeleza.